Anyang laki din! Kita mo na naglutluton ni Pasita. Agas asukan, di kusina da. Ay kita niya pala ter aramidem ngay. Intan na ijay balay da. Karugrugi na pailang ang nagluto. Apay ngamin ay ang apurado ka. Mabisinak nga rudan. Madama pailang agimurmuri itinatangday jay. Ay nga maguray ka man. Anya nga tatira sunta. Tapno saan na amadlaw ang mapantalaang makipangan ni Jay. Ay kat, agpanunod ka mo na. Siyak manan, di pagpanunutam. Ay masaduta ko nga agpanunod. Agburbura ka da ito'y lauya ba kay? Mabisina nga rudel lakay. Aguray man tara, manak man. Gusto mo lang ti asin na. Ramon! Nanay. Ay, Ramon, adda ni Antim. Kadwa na ni Uncle mo apepe. ay una yan. Yak pala nag-igop da iti digo aramanak ko ma. Adda mo ni antay. Kita mo't ani uncle mo. Nay, agpilay-pilay mo ni anggal. Nananaw, antay. Naan-ano ka kanaw? Ay ikuha. Kala at maglatan na si Makito sa kakanakan. Marigata na ka magna. Isuasaan ang makapagtrabaho ni uncle mo. Kasano kuma makapagtrabaho kat pilay mo tan. Ay kat mangang kayo dito yun Isagana kong timakan. Ay katun apasita. Mabisin kami matan kini uncle mo. Ay, kanayon na timing ti panagumumayo antay. Agtala ka man si Karamon. Agsakit lang aruden ti sakan ni Uncle mo. Iso anas ken ama asikaso anasaya. Kit idikal man na pangal daw. Anya man ti sakit na angkal ay. Migraine sa. Mayat at talaga ti timing yung umaya. Anggal, antay. Nabsugmut lang at ada angkal kan antay. Nabsog da siguro Takalpasan ananganda nagawid dan. Kalpasan anangan ni angkal. Limpyo mo ti panagnanan. Saan mo ti napilay? Amangan numabisin laang. Iso akas jay agpilay-pilay. Idi kalman, imay daman ang nakipanganay. Apay aya. Katbay nga umay da makipangan. Unang marwamdan sa amot din bakay. Ay nalakay, kabagyam da kita. An-anusan ta apakanan idaa. Awan parikot, iti dahi tapan nakipangan bakay. Saan kumatilay pampambarda Mabainda siguro Sigurado, umay damanin na kita yung bigat. Inaldaw na mo laki din umay makipangan. Ay nalakay, saan mo ka di nga imot timakan? Bayam nga umayda. Total, ado umot timakan dito'y balay. Unak man sweldo tayo ita paray. Ay na pare, delay ka na ti sweldo tayo ita. Anya? Apay nga delay. Saan kanupay nga min anay pirmaan di payroll tayo? Unay mo daytan. Sapi kasapulak ita ti kwarta. Sino kumangay ti saan nga agkasapulan iti kwarta? Ay, tapay mo't dili ti sweldo tayo. Nagado ti agreklamo i opisina. Ay, pimanaw ako na. Taamok tumot lang nga awan ti mapasamak oray agreklamo ka. Ay, mapangkukumaalaan na nita ti sweldo. Ay, kit mapangkalata pare. Ay, siyak. Mapanak kitin agtrabaho. Agtipid tayo itabakay. Agtipid? Ay nalakay. Kano kasta una yun ti panagtipid tayo. Nasaya may. Tanay, awan pa'y sweldo may. Anya? Kasanon ngay dagiti babayadan. Maputdan tayon iti kuryente. Dilig ka nung ti sweldo may tabulan. Tidagas na. Ang mga nuura intun sumaron abulan. Madiliman ay. Unay matday tanga opisina yun. Apay ngay kano Adelaide. Ay, ano san tayo pailangan at agsida iti bulbulong ni Tarubayan. Wanan agsida tayo manen iti ugot ti sayute. Nya pa yung ngay. Sapay ngimi na amin ang agagatangan. Jay kalakaan pailangan bagas ti katangan.
Aday gatang iti kalakaan abagas. Utangam no isaw bakit? Ay, jak pumakayat ti agutang. Takababain. Ay ket awan maaramidan Ala, mapan ka pa ilang agutang. Bakit? Nakaluto nga tan ni Pasita. Ay, jak amo Saan pa himod nga asok jay kusina da? Ne. Apay ngay. Ni Pasita mo't jay magmag na. Ay, sa dino nga tati papanan na. Ay mapan siguro gumatang iti si Daenda nga iluto na. Ay, mabait lang. Inakman damagan. Ay kuha bakit? Saan mo mo't angay padpadlaw amapan tantumanen makipangan? Wan, amok ti aramidak. Anyan tuman nga tan ayati ipambarkoan na sakit inton madamdama. Pasita, anya dayto napan mo ginatang. Napanak imutang iti may sa akilo abagas dita kantina ante. Anya? Imutang ka. Apay, awan igatang maun. Delayed ka nung nga rod ti sweldo nila kay ko ante. Kat, umanay nga rod day taakanan tayo. Anya, kanan tayo? Umay kayo manan makipangankin ni angkal ante? Ay na, kasanumot nga men. Saan pa ilang nga makapagtrabaho ni uncle mo? Kaputa na sakit pa ilang jay... Ano tinasakit na ya? Aywan, jay ima na. Kasta ka di? Ay, nagadumot asakit ni angkal. Oo nga rod, di mo laging bagan. Idi na minsan nga aldaw, simro ti migraine na. Ay kat kapapanunot na Idi manen na minsan, nagpilay-pilay. Jay rayuma na. Kasi si Dana nga men iti balatong. Ita, jay ima naman na tinasakit. Jay ka di akin kan nawan, wano akin kan nigid nga ima na tinasakit, ante. Ay na, inayado mo timangan alakay. Subo ka matla asubang. Ay, mabisinak nga raud. Kat no nasakit ti imam ako nam. Ay, uwan kaya man niya. Ala, mangan kayo laang uncle, auntie. Uray inutang ko laang daytoy bagas. Mangan tayo lata. Uray dayto si Dain. Inutang namot lang. 1 week to pay daytoy akar ni ti baboy. Ay kat husto na nabsukan. Agawitan iji balay ta iji kan nga agpalpa. Ay, kwa. Anya nga agawin na sa sawambag. Kat, anya pa'y ayati kayat mo nga aramidan. Ay, kwa, makakape at kahit. Ay, Pasita balasang kaw. Adda kape kan asukar yaw. Ay, adda uncle. Ay, naibusan di kape. Ali, tilnugan yun itinapudot adanom di pangikabkabilan mi. Tapno makapagkape kayo. Ay, unay ka arigat tayo na ita bakit? Dili mo nga minti sweldom lakay. Agrigat tayo at talaga Ang rugi na pa'y laang daytoy. Ay, awan latta. Delayed latta ti sweldo tayo. Ay, unay mo daytan. Dandan di kuryente may. No saan kami ang makabayad ita paray? Da kayo laang aya. Da kami, idi pa'y napalabas alawas a pinutod dati kuryente may. Aya. Wen pare, di mo ka di madlaw a nagngisit ti abot ti agong ko no sumira ka kiti trabaho. Gapo iti asok ti digas asilaw may iti rabi Ay, saan magkumamapasamak dayta kada kami Ay naapo aya, nagrigat ti delay ti sweldo na pare. Ay, mapanta ko mamakipangsabi ije balay daramawn. Aniya, napan ka lang nga rood nakipangaldaw. Mapan ka pa'y ang makipangan ni Tarabi Ay, kawan ay aguray ka man bagay. Apay ngay, anagsipngat mat ije balay daramawn. Uwan nga agpaiso. Itay pa'y anadlaw ko na ita.
Nay, napundi nga ta amin asilaw da. Naputdandan siguro iti kuryente. Saan da ngamin ang nakabayad ka? No kasta awan na talaga ti kwartada a pagbayad da. Ita, mapangkapay lang makipangan. Ay sadan, kasi damag. Saan tan ang makipangan iti balay da? Agbirok tan sa iti sabali a pakipanganan ta. Ay isa dinungay. Ay kat nagadumot ita kabagyan. Sa bagay, amin nakaaruba ta dito'y alugar. Kat kabagyan tayo. Kabagyan mat. Wag, ay tinasayat baka papuskulin tan ati rupa ta. Ay kat sigud ba't anapuskol ti rupa ta? Ay, mayat ti makipangpagan. Awan ti gastos. Saan ka pa'y amabannog nga agluto? Apay ang nagsip nga dito'y balay, bakay? Kunak nga rod ka, pinutid dan ti kuryente tayo. Gaputa saan tayo ang nakabayad. Anya, pinutid dan adagos? Kunak man no, inton lunis da payapod day. Pinutid da nga rodan. Kasanuwa nga yung makabuya, ti boxing no kastoy, naputid din ti kurintay. Agsilaw tayon iti digas. Ay, jak kayat. Apay, awan las sa balay, napamuspusan, napapanunumaw. Ne, apay adi mo kayat ngay. Ngumisi nga rod ati abot ti agong ko. Ay nasaan ka man ang nakarikreklamo. Kano ko nam nga idiubing kayo. Digaas ti silaw yo. Idi day ta aging ka di ita. Lakayana ko, kastapay laang man. Gusto mo tin Anya ngay nga rod ti maaramidan tayo. Ay, yak kabailanan tagrigat pay. Iso nga rod nga agtrab-trabaho, tap no saan tayo nga agrigat. Sumaro no, Jedanong. Daytan, awanin saan no ta makadigos ngay. Ay, tinalaka amagatang ita dito'y palingki. Nagninamot amin ultimo na natin. Nagningi na da amin Pasita? Ay, sika magayam. Ay nadyak amuno agkasinsinta. Uno anya tinagkabagyan ta. Adayo, saan tang agkabagyan? Kasta ka de? Bagbagaman mat da angkel mo kini antim? Asino nga angkel kan antik? Asino pa'y kuma, no saan adatata ni store, kinina na Mirna. Ay, apay, anya tinaramid da. Kadno ka na yun da nga umay makipangan ijay balay. Anya, ijay balay yu itan, tipakipangpanganan da. Nang rugi pa'y di napalabas alawas. Inaldaw damot nga umay ijay balay. Ay, nakababain pa'y kit din. Paspasagidan mi ida. Ngam saan dalat ta amakadlaw. Ijay dan samot balayo makipangpangan idi. Ta isumot ti istoryada. Wan, ijay da balay mi amakipangpangan idi. Ita, imakardan ijay balayo. Gaputa awan tinaimas ama ipasidami kadakwada. Hay, anya laki din. Ayaban nyo ida ijay balayo. Total, kabagyan nyo mat. Agpugrot kami matan. Gaputa ka na ayon da nga ijay balay nga umay makipangan. Ala, bayam, taibagakin nila kay ko. Amom lakay, ti ibagbaga dagiti tattao dito lugar tayo. Ada angkel ken antem ket puskol rupa kanong. Anya, ni uncle ko ni store kan antik Mirna? Apay, ada ka di pa'y sabali akabagyam apuskol rupa. Una yan. Nagsakitin na dang ganda ita. Puskul pa nga bagbagam man. Kano kastamot ti awag da kadakwada? Anya nga iti rumbang nga rami kadagita akabagya nga ta. Kasaritam ida Laan? Tulungam ida. Yakto pa'y matulungan to ibagik no arigay. Sika laangan ti makatulong kadakwada lakay. Sika ano kayat mong agnanayon nga awagan da ida iti puskul rupa. Puskol rupa laeng saan mo tamaksayan ti kinataok do awagan da kiti puskol rupa? Kwa, kababain samot no awagan data iti kasta, lakay. Saan na nakababain? Apay kuma nakababain?
Kasla saan na nasayat adenggan. Ay, mayat. Poskol rupa. Oh, mayat adenggan ako naman. Uncle! Nay. Antay! Na. Ika nakamot day jay lakay. Nay. Ninsabit ramon nga paisudita. Wan, isaw. Umaya man, Uncle! Antay! Mala, inkalukatan jari daw. Ala, mabait lang. Si Kaamot Gayam Ramon, nakapasyar ka man. Ni Uncle nga, Antay. Ay, adak, ditaw, nakailadak. Kaya't kakasarita, Uncle. Tapay, nakabasol kami sa amutan, kadakan. Kuang Uncle. Isardeng yun, ti mapan makipangpangan ka dagiti santayo mo takab kabagyan. Kababay nang Uncle. Sikan tumot nga min lakay. Unakmod kan ka nga isardeng, tanti mapan makipangpangan. Apay, Ibagbaga dagiti tattao, aposkol pa kayo kanaw. Ne. May ramraman na kakabagyan nyo. Apay nga mina makipangang kayo. Agtrabaho kayo magamin Ni Uncle mo tiyong tam, ta iso ti sadot. Apay, sakman ti nakitam. Uncle, adda mo ti daga, amabalin mo amulaan. Pag tinulungan nyo na, kanyantay. Bakit? Anya nga iti makunam iti singasing ni Ramon. Idi pa'y laeng nga ibagbagak laytaken ka. Nga mas kayat mamot ngamen ti mapan makipangpangan. Ikang kayo tigastusin yung agmula, Uncle. Antay, umutang ako, no iso. Nula nga da pangarugyan nyo. Nakababain sa ngagpaiso ba kahit makipangpangan talangan. Talaga anak ka babain. Anya laki din na kinasadot dahi tanaya, Uncle. Diyak kaya tayo nga damay baga nagiti tattao ka na kayo. Iso nga isardeng yaw, ti panagbalin nyo aposkol rupa. Uncle, Antay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.